барои чӣ амрикоӣ ё англис бо забони англисӣ гап занад мо хуб намефаҳмем. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали tagenglish.com. маконе аст ки барои шумо забони англисиро ҳамчун воситаи муошират осон ва қулай мефаҳмонад. бисёре аз забономӯзон ва инчунин бисёре аз он нафароне ки забони англисиро дар касбу корашон истифода мебаранд гуфтаанд ки мо солҳои забони англисӣ омӯхтем, пас барои чӣ вақте ки амрикоӣ ё англис бо забони модари худаш яъне бо забони англисӣ гап мезанад мо хуб намефаҳмем. ва инчунин гуфтаанд ки пас мо барои чӣ ахбори забони англисӣ тамошо кунем, филми тамошо кунем ё ки ягон мусиқии забони англисӣ гӯш кунем хуб намефаҳмем. дӯстон ва забономӯзони азиз, дар қисмати listening яъне шунавоӣ якчанд мавзӯъҳое мавҷуд аст ки шумо бояд онҳоро хуб омӯзед. вақте ки шумо он мавзӯъҳоро хуб омӯхтед бо осонӣ ва қулай нутқи соҳибзабон яъне native speaker-ро хуб мефаҳмед. хуб, вақте ки соҳибзабонҳо гап мезананд, онҳо тез гап мезананд ва дар нутқашон кӯтоҳкунӣ, пайвасткунӣ, мухтасаркунӣ, шева, фразеология ва идиомаҳо истифода мебаранд. яъне хулас, дӯстон ва забономӯзони азиз, дар қисмати шунавоӣ бояд мавзӯъҳои кӯтоҳкунӣ contraction яъне connected speech яъне пайвасткунӣ ё пайвастшавӣ мегӯянд, мухтасаркунӣ, шева ва фразеология ва идиомаҳоро хуб омӯхт. дар ин қисмат, дар ин дарс мехостам ки барои шумо яке аз мавзӯъҳоро ошкор созам ки то ки нутқи соҳибзабонро хуб дарк кунед ва ба маъно шавед. хуб, дар ин дарс барои шумо кӯтоҳкуниро мефаҳмонам то ки нутқи соҳибзабонро хуб ва осон дарк кунед ва дигар мавзӯъҳоя дар дарсҳои оянда барои шумо ошкор мекунам, барои шумо мефаҳмонам. хуб, дӯстон ва забономӯзони азиз, кӯтоҳкунӣ бо феъли to be яъне будан. хуб, якум I am. агар мо I am-ро кӯтоҳ кунем I'm ё ин ки am. мисол I'm a teacher ё ин ки I'm a teacher. хуб, I am not агар кӯтоҳ шавад чун мешавад? I'm not. мисол I'm not a teacher ё ин ки I'm not a teacher. She is агар кӯтоҳ шавад she's. мисол she's American. She is not агар кӯтоҳ шавад she isn't. мисол she isn't American. He is агар кӯтоҳ шавад his. мисол he's American. яъне вай амрикоӣ аст. He is not агар кӯтоҳ шавад бо чунин роҳ гуфта мешавад. He's not American ё ки he isn't American. It is агар кӯтоҳ шавад it's. мисол it's a car. It is not агар инро мо кӯтоҳ кунем it isn't a car. We are агар мо инро кӯтоҳ кунем дӯстони азиз we are. мисол we're British. We are not агар мо инро кӯтоҳ кунем чунин мешавад we aren't. мисол we aren't British.
They are. اگر ما این رو کوتاه کنیم دوستان و زبان آموزان عزیز they are یک بار بعد من تکرار air they are مثال they are beautiful یعنی they are beautiful اگر این کوتاه شود they are beautiful they are not اگر این رو ما کوتاه کنیم they aren't مثال they aren't beautiful یعنی آنها زیبا نیستند you are اگر این کوتاه شود your مثال your English you are not اگر ما این رو کوتاه کنیم چنین می شود you aren't مثال you aren't English دوستان و زبان آموزان عزیز اکنون یک بار بعد من تکرار I am not یا اینکه I'm not آفرین she is she's آفرین she is not she isn't he is شکلی کوتاهش his he is not he isn't okay he's not it is it's it is not it isn't we are they are آفرین you are your you are not you aren't دوستان و زبان آموزان عزیز این بود کوتاه‌کنی با فعل to be در درس‌های آینده ما باز کوتاه‌کنی را با دیگر موضوع‌ها برای شما آشکار می‌سازیم و همچنین دیگر موضوع‌ها را برای شما می‌فهمانیم تا که نطق صاحب زبان را با آسانی فهمید دوستان و زبان آموزان عزیز اکنون می‌خواستم که برای شما یک چند تا سوال‌هاتی هم همین سوال‌ها را کوتاه کرده در کامنت‌ها نویسید من حتما می‌خوانم سوال رقم 1 I am Tajik همین را کوتاه کرد در کامنت را نویسید سوال رقم 2 We are Egyptian سوال رقم 3 They are Brazilian سوال رقم 4 He is a doctor سوال رقم 5 You are Italian دوستان و زبان آموزان عزیز این سوال ها را کوتاه کرده در کامنت ها نویسید منتظر جواب شمایم اگر این ویدیو برای شما پسند آمده باشد با یا رفیقاندان فرستانید تا که آنها هم زباندان گردند چون که میگویند که زباندانی جهاندانی تا درس آینده خود را احتیاط کنید take care bye